بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر إجماع. Ali bi min ye silamiya gurjafin an bɛ wulu de la. Sabana silamiya gurjafin sabana ye mun ye mɔgɔ min n'i ma kafiru minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni e m'u kafiriya ou bien ni mu sikara u ka kafiriya la ou bien ni y'u ka taabolo kɛnɛya aw fo fana bɛ diina de la, e ye kafiri de ye, dɔɔni kɛbaga bɛ bɛnnɛya o kan. سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحد أو غير ذلك. نين كافري أكيرا يهوديا ديسا أو بن نصارى دو أو بن مجوسيا ولو يتلي بطولو دي أو بن مشركين منهم بفهمرو بطو كفر علىك أو بن ملحدان منبنا على كوما يربتو أو غير ذلك من أصناف الكفر. وبن نوننا نغنا كافريا نونيا ولا أو شك في كفرهم وبن نونو نشكرا وكافريا لا أو صحاها مذهبهم وبن نيو كتابلو كنيا فمن فعل شيئا من ذلك فقد كفر. نمو يفنك نوننا أي كافريا وذلك بأن الله قد كفرهم. إك كافر سبب يموني بس الله ينون كافر يدي. وهذا الذي لم يكفرهم قد داد الله ورسوله. الله يريمون كافر يا. ni emu kafiriya ni emu lu kafiriya abe komi e yere de bilalala kontrol la shani chide abe komi ya yira de ala ye mugo ke kafiriye o manka ke kafiriye chire nya mugo ke kafiriye o manka ke kafiriye e ala ni chire nyere de kele sisa. faman lam yukaffiruhum aw sakka fi kufurihim ni mugo min makafiru nunun kafiriya ube shikara ka kafiriya la aw sahaha majhabahum ube yi ka tabolo kenaya fayakunu mu'tarida ala Allah hina kaffarahum abe komi e balamira ala ka kiri la tumami ala yu kafiriya e balamira wala goma beema fayazibu an yukaffira almuslimu man kafarahu Allah. awajib rasilamaka ala yumu min kafiriya fo e ko kafiriya de. o man asraka billahi azza wa jalla ni mugo na ye fulana fara alaka akaka eko fana ke kafiriye wa an yatabarra minhu kama tabarra ibrahim min abi wa qawmihi awai kan kabariya atigi mafana mugo ye kafiriye o kafiriya ikabarama mugo minye mushrikiye o ke mushrikiye iki yere bari kabwa mafana komi ibrahima ya yere bari kabwa fama chogomi anaka mugo. قال إبراهيم كو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. إبراهيم كاكا موما أكون نباري لمبي أو باكي كمون فرا ألكا نباري لمبي أولوما فم مسا من يندا نما باريا كبودما ولا بنكاندا أو سهم جابهم هاجه أصدو na ko niyu ka tabulo kenaya ninde ka jufana ninde ka gele ija saha majhabahum ni eye kafiru ka tabulo kenaya aw qala fil ladhi yamalunahu najru ube eko kafiru fana bake kaminge shikabala yalo ye kafiru ube te kafiru ye haja inma huwa اتغاج وشائلة
iko kafiru be minna ufana yeshira do de mina min bi wala shalama aw yaqulu haula juhalu ube ko jahilu de dro ante se ko kafira o jahilu do wa gawu fi haja an jahali ifule kado ka kafira min naw yake jahiliya de ka wa yudafi anhum ni ba ke kanyone ni ke kaboma fa haja asaddu kufra minhum yere ka kafiriya ka jugu ka temulu ka sisa ni ko be kafiru defade kanyone le ke kaboka de u ba ke kaminke ufana be shira de do nyini katalama u ba ke kaminke jahiliya de do uta do de jahiliya de yu bilala ante se ko kafiriya ni nin kuma sufu fo ka kafiriya ire ka gele ka temulu ta ka sisa li'annahu sahaha al-kufran aw sahaha shirkun parce que ici ça il voulait ka kafiriya de la saha il voulait ka mushrika de la saha aw saka ube ni shikara u ka kafiriya la qala subhanahu alakum masamin korta lendo innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sahul bariya ala kule kafuni aya kono ni ala ko innal ladhina kafaru min ahli alkitab ya jonye al yahudu wan nasara yahudiyan and nasara ala fure ko ka kafiriya fo suratul bayyina kono ala ko mo munun kafiriya kitabe dunke wala yahudiyan and nasara ani mushrikun ala ko be jahannaba de kono o be dume jahannaba kono e wa nunun de danfembe jugumay ulu de ka juguni danfembe wal mushrikuna humul ladina abadu ma allah ilahan wa mabuda ghayruhu mushriku yo jonye mo munye bato fe more bato kafara alaka ba fulu de fana ma ko mushriku donc abe comme ni aya kono suratul bayyina ala ye kitabe dunke wala yo ke kafiri akoy yahude kafiri de nasara kafiri de mushriki kafiri de qala subhanahu ala ko aya wure kono laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam kayira kircho ye kafiru de nasara ye kafiru de ala ko qur'ana kono ko wallahi mo kafiriyara mo munun ko maryam isa maryam denke ko ala de do ala ko kafiriyara mo munun ko al masih ibn maryam ko maryam isa maryam denke isa ko ala de do mo munun yen fo ala ko wallahi kafiru do aw nasara fana ko isa ya ala de wa qala subhanahu laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasati suratul maida kono ala ko wallahi mo kafiriyara mo ko alaw ye sabade isa ire de sabane ko alay alay maryam ye alay isa ye alay nasaro benni fana fo kirecho awala ko kafiru de do ala kalila kafara wa qala subhanahu innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ayawre kono ala ko mo munum be kafirani ala yani ala ka cidon wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi ani mo munum ba fe ka ala na ka cidon faraka bonyogona wa yaquluna nu'minu bi badi wa nakfuru bi badi no ba fo aun limanani cidon doye mi an kafirani cidon doye wa yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila no ba fe ka sirado mina o yorofona la ka fo hada madembe se ka ke mu'miniye ka kafirani cidon doye kallimana ni cide undoye an limana na doye an kafirana doye ba fe ko fana ke udamana taboloye aw alakum ghamun ben ninke ulaika humul kafiruna haqqan aqulu yirede kafiru ye cinyala misali la yahudiya ufure ko ulil limana ni musa ko musa de uluka cide ne me isa ani muhammadu ulu maso ka cide nyama bo ala ko sisa ko yahudiya de kafiru ye cinyala ite se limuna ni cide ka ciden toyo ciden kele ni banna maka galontiga ya ye ciden be galontiga ya ibanna ciden be ma awan nasaro fana fule uko isa ka ciden ya ko ka ciden ya isa de ulimuna no ye ko me minye muhammadu ye ko lu malimuna no ye awala kun nasaro ire de kafir ye cinyala ulaika humul kafiruna haqqan mo munum be nin kuma sugufo
أنني أغير سوق ولا لا كن نجرد كافر يتشيا يرى وأتدنا للكافرين جابا مهينا على كو كافر فنا ني على إلا جابا دي بلين لا جابا من بدويا وقال سبحانه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا على كو قال على كو منافقون أني كافرون كو أبيو بفرنون كجهنم بمبالمون نيندي سبانا مين بسلام يا كوجا كافر بدو كلو كشيسا يهوديا دو نصارى دو بولي بطولا دو مغو كنا سباتيرا كون نيني كافر دي ni emaso ka kafiriyama ube isakara ka kafiriyala ube ya ka tabulo kenaya ede kafiri sai ka silamiya gurujara kuma be do golo chogomi ko taharubul adiyan ko ka dina ugere nyogona ko min islama dina o yahudiya o chrétien o ko nimbe be dina de kono ka dina ugere nyogona ko be do golo ko wahdatul adiyan ka dina ube ke kelenya ni hakilina bi mugo wala ye kafir de ibe silamiya minna ala makositala della chaman bola ala ko o man yakfuru bi taguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwati al uswa la infisama lahu ala ko ni mugo mun kafiriyara ni mushrike yawe illi manani alay ko ye jurumin tettigede taguti yede kullama tajawwada bihi al abdu haddahu taguti min at-tughyan fenwo fenni jon tante mina hakelala uba fode mako taguti mana fenwo fenye kafir shirawde fulan ka fo shiraw ala ko ni mo min kafiran wuluye illi manani ala kelempewye ko ede jurumi men tettige men ni eko eye mu'mini e dara alala ne kafir to munu be jiyan kono ima bawlu fana ka kafiriyama ima solu fana ka kafiriyama donc ete mu'mini sisa donc hadama donc janto silamiya kurja fel sabanna min fulani nye silama chaman de be ubennin kono silama chaman min be yaw silama chaman be har jamana en kono yawdari nasara masu ka kafiriyama wafu ko dina tibu ube dina wore mugo ube ambali makere chew ni nyebbala ube bere bade abe mugo ka silamiya kurja kila bo silamiya kono ita kalama yahudani nasara kerechew jofu kerechew abe kafiri foi ka jeno yo boddan kare ka suri dusukun kono kasiri juro ko kerche be jiyan kono yahuda be jiyan kono mushriki be jiyan kono boli batura be jiyan kono foi ka jena ko abe kafiri addan kare ka suri dusukun na fana de ni ma jeno woye ube shikaro wala ube ko fana tabulo de kanyi ani komi do ba fo ko huriyatul aqida ko hada madenye horo ye ka dusukun nasirila parce que abe hadi jamana en ko minye ewa jamana yere kam mara chogo sariya bubolo ola ko medina ko laste de do ko bebi ka horonya de bolo min kadi e bo fo min kadi e bo de pe ni mugo e fenga min fo ni mugo nye min ke afana tade kanyi e ka bilaki ta ka afana fana katta ni ye kafiriya de fo ala kelem pe de ka boto ala yo de fo فلا كلمتم والغد باسنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ألكم من تمنا نيجيدن دي چونكما كو ألا كلمتو دي كبتو في مو فني فلان كفياني كافر يشراو دي أكاير بلوسوما وني مؤمن كو ولا كو بيكا هورنيا دي بيبولو min kadi minye kake dusuna sir min kadi minye tabulo min kadi minye kota waye kafiriya de donc naqidu salisu ninde do silamiya gurja fel sabana ninde do horonya te hada madem bolo dina kola dusukuna sir kola horonya te mo ko ibe qur'ana de laje ka kiden kare sawde laje minye dina haqiqa yibota alaye minke kafiriya iko ke kafiriya kana suwa inshallah bi tafana be jo ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik